Good morning, guys. Good morning, ka. Good morning, te. Good morning, Horot. So, today, start. Sana, first day sa convention. So, ang reason jud why namin diri sa Manila is mag-attend ni og convention. Well, siya, Zaggy. Good morning siya. So, mamahaw na mi. Mura ni amo ang pamahaw. Cup noodles. Yeah, century tuna with kape, jampong, bread, ana. So, go lang. Kaya mag-ready na. Okay, naka-ready na. So, proceed sa amin sa holiday. Kaya ibili na mo among gamit. Then, proceed na sa MOA. Video na. Ay, video. Yeah. Lovers. Hello! Nanami sa Holiday Inn. And waiting. Hello. Good morning. Good morning. We also have with us the president of the Association of Accredited Tourism. It's huge, because we are now on the first series of our special topics. Naman na ang first day. Then, nami sa MOA. Oh, dali. Oh, masus na naman. Nagyan pa namin energy. Bisa kuman namin. So, padulong namin sa Bonchon para manihapon. Huwag sa'yo kaya para matulog namin sa hotel. Holiday Hotel Inn. Ay, Hotel Inn? Huh? Hyper kayo siya. My God. May pa siya. Na pa siya energy kami. Wala na. So, naamin sa MOA para may tagkananan. And, ay, nice. Yun. So, nakapag-check-in na and mali among room. Holiday Inn Express sa may Newport City, Pasay. And, nothing fancy. Okay lang. Juicy pa. Tapos, mo niya mong view. So, mo niya mong view. Yun. So, siguro, manapod kay Polay sa takay. Taas pa na pa'y 2 days na convention. So, kana lang, may gabi. Bye! Alright! Change of plan. Di sa may mga tulog kay manlaag kami. So, ambot na ka sa may maanto. First plan is City of Dreams. So, let go! Manula lang sa ligo, no? Keps, basta kayo makalaan. Mawag pa. Ay, nice.
Uwi na siya ganina pero karon nibalik Taas ang energy. Nibalik ang energy, grabe. Sus na lang jud. Sus na lang, Jud. Ooh. Yun, yun na siya. Okay, video ta, video. Video. Wala naglaro. Picture? Ooh. Video na? Yes. I really like them. So, Pina. Grabe ka, social dire, guys. As in, manibaw na itong balahibo. Ang details. Oh my God, look at this. Instagrammable. Instagrammable. Wow. Super nice. Videos ako. Pwede ba kayo? Pool. Pool na fountain. Mga unta. Kain tayo. Kain. No. Okay, na. Yeah. Wala pa dyan. Wala pa dyan. Narong ka. So, manguli na mi kay it's midnight already niya. Stress na mga peg. So, that's it for today, guys. Daghang salamat kayo sa pagtanaw. Have a great day, everyone. Bye! Good night! Good night. Good night.